Our today's new words. There are 12 months and 4 seasons of the year. Жыл мезгілінде 12 ай және 4 мезгіл бар. January – қаңтар, February – ақпан, March – наурыз, April – сәуір, May – мамыр, June – маусым, July – шілде, August – тамыз, September – қыркүйек, October – қазан, November – қараша, December – желтоқсан. Four seasons of the year. 4 мезгіл. Spring – көктем. Summer – жаз. Autumn – күз. Winter – қыс. You must to learn by heart these words.